efidiase man JTV akofa dwumade nwanwaso bi aba a ye frɛ no awaresem na abode mu fiti ase no ne wa miru no Nyankopɔn ehira so na wote ho no ye no kronkron na aware na edikan eno ntina me maame ya afrema me ni mabedwafo ene ya tena se aware a ne dawo no afri mu no ye ba behwe ama saa dawo no asaba na ansa na medai mabedwafo edi no ipa chew se obaso a na wa like na wa share na wa comment se me kasa aware sem a na wa gime so ma wodon so me guest ya odikan eye Councillor Joseph Frimpong, Councillor Joseph Prince Owusu, Abebre, Efrano Bra Prince, our Winners Chapel International, Eija, Councillor Imawakwa. That's it. Now, my guest is Sosua, Otosumienu, Mrs. Frida Guahi, Onusu a teacher, or say entrepreneur. Entrepreneur, no, maybe said, dear Ben, our entrepreneur. Madam, patron me mawakwa madam ba entrepreneur no. Me ase me ntiase, onu ma bibi ton ana. Me no na ma. Patron me ma na bi ni sei. Me no aso bolo. Wow. Me no back. Wow. De o pe bia. Obama say ya obi. Wow. That is it, madam if you had a me agba go ba you. No problem. Any so bolo no. Na say your next meeting no. So bolo be refreshment wa ha. Yes. That's madam. Na ene your topic here, you ba be discuss eye nkitahudie broni friend no relationship. Counselor, mpacho e dey na ye relationship. Obe kire ye mu kakra. That's obaya. Ye chia eye fiyaseman. Mo mo hwe yen sabre mu. Ebusiafo kase nyame asundwe nka mu nyina mini aba ye kase relationship ana se nkitawodi a eye ayonkofa eda enipa mienu ana mensa entem na sa ayonkofa no ye ososo bibre ne wom okay em se mreko ne ne behu sa ne ma ne nyina all right nti relationship eye ayonkofa eda enipa entem okay me da se counselor madam the patron so ayonkofa no ososo ti ase Webe yada radiasi, yada fijasi man sosi. Ena yada fijasi my TV sosi said doing Monswama yada big platform we say radem fire sona one or mine obi biara emeshe relationship. Na yekasa relationship to said dear minu ya be man kan ye no. Okay. Ya yonkufa eda nipa mienu anami ensa entem. And I said the minu bear man also can ye no. The woman who do the green. It's ene a baby bosu na yashe. Okay. Madam was it my bigger for. Said the my bigger for can say a young fight die any pantem, any yamin any and a phone tem. And don't you know? Said on me can say, you will move a would do the brain no. Now a brain into minka minna. Inti ye wonima and me and Sabia, ye babo boso, types of relationship. The other kind, a young fire diane on your mean tem. The atoswa, ye beshe beam so ye, a young fire diane and I'm for entem. And dear, a toss beam so ye, a young fire that a busia and so entem. And I did chat so cry, no cry, yam cherry, dear, and so I am fight that oba any bema entem broni friend no romantic relationship. Enti madam pipacho I am fa ye se nyame ya honhom. Se nyame ya honhom de aye be dani na nya I am fa. Madam pacho. Me nua ba me da se. Eda obi biara se eda rade so se. Se ka se I am fa eda onipa eni Nyankopon tema. John 3:16. Say for God so loved the world that he gave. Hallelujah. It is a young frame and a da nipa and in your content. Tina or Soma and a Dobaba, who one fan come your bibiara.
sa wode ne bema na waje nipa ne soa waje nipa ma ne hunu waje nipa tete waje nipa free one how na won amane nyina mu it is a kasa yonkofa de da ye ni Nyankopɔn ntem ena ye kasa Nyankopɔn so a obiara ne hono mo de nani ehu Nyankopɔn sa Nyankopɔn one ya okay meni mi nua ntem Bible say wanya ama unua no wanya ama asafo Awurade it is a kasa relationship a ya yonkofa ye da ye ni Nyankopɔn eni nipa ntem ena ye hwe ahanom nso so ye hwe quotation bi wo Luke 7:21. Hallelujah. Amen. O say, enyo obiara a wo se me say Awurade na obenya osoro ahemam na emom de oye eje Onyankopɔn no apede. Ne ye ka se Nyankopɔn apede a apede ne de. Se wo bebe wo nua. Na wo ne wo nua tena somdwe mu. Na wo man kunsun ne papa mu ne ma bi. Enhye wo ne wo nua ntem. It is yetimi ye saa de we nyina ema ye ne Nyankopɔn ayonkofa no ye hyemu kina obi beka se be de ne Nyankopɔn ayonkofa na ahyemu kina 1 esa wode chewo ho efonso bi a waye bia esa wusua se wode be chewo ho sa wode chewo ho a eno ano no 2 ena wo ma waye wo mo bone no nso so no esa wo ma aye wo bone usua se wode be chewo ye nipa de ye befo ye betie nipa na so ebi be ye boni ye nso ye be ye boni it is a ya nsuya se ye de mfom so be cha e be den na Nyankopɔn so de ye mfom so aye den a che ye na ya hwe se dani den nyina na mo bi a ye tu so e pata Kristo ana okay eno na o kenkan Matthew 7:24 na o se na obiara obeto na aban e wo obotan ne so no ye ka so obotan awan ne obotan obotan ni Yesu Kristo do be wuche me no mi enu nkwa no enti dani den nyina ade biara ye no ye hu se ye ma Kristo no enye the foundation of everything that we do. It is yama botan no ase entintima se wu si dan na se wa fa concrete ni niama a hyemu kina enso betimi abo se bibia betimi adwi foundation atro ba se ye hu Yesu Kristo mani da so na se ye de hoto no so na se ayonkofa na ewo ye ni Yesu Kristo ntemo no ye hyemu kina dani den nyina ebema ye ni Kristo ma ayonkofa no ebe ye fefefe ni ebenya yasom bi so e da se nyame nhyira o madam amen am over here amen say ene minim say ye be free ha ye be kono na wanya bibi na me so menya bibi amen madam nyame nhyira o amen nhyira nyame nhyira o bebre a say ayonkofa no ai ka say da ye ni nyame ntem no say metimi aka me ka say ye nua kra yes okay I say na woni mu say oni padua na ye Nyankopɔn asɔre dan okay ye ni padua ye Nyankopɔn asɔre dan a say ye nkasa no ye ni Kristo Yesu ye nkasa ni Nyankopɔn say ho o say na wa obese ni padua no me asafo Awurade say na me say wo it is say ye ni Kristo ayonkofa no dan ni dan nyina say ya tie ho amfi ni ma bebre ho a ebema twaka bia beto ye ni Yesu Kristo nti that's papa say the madam akano me ho kra dwene papa so we can home you would have seen your in fact we share Bible now from Genesis to Revelation. Okay, it's all about relationship. Okay, Onyankopɔn bebreba oyama da sanyina yese so ni nipa benya yonkofa enuti Genesis chapter 1:26 was yemo nipa se yenseso eni Yesu banso ena na no Yesu say send the jane do me no sans na mesmo do mu enuti in fact say who can relationship na yi nipa ni Nyankopɔn de free mu a enye yiye e free say de Nyankopɔn wo ena ode ma wo nipa. Okay, enti Nyankopɔn wa yonkofa nti ena ode bi ma yen mini about the understand one point say Onyankopɔn na nkasa no ankasa no ono ankasa relationship ono an ntam oye ye ka relationship ono ankasa wo relationship e woni mu council e kwan we so on say wo nyame agya. Okay, oba okay ane won konkoro 3 in 1 okay na ayonkofa de omo ntam o nyame ba asakro okay say nyame na ankasa san ayonkofa e wo no ankasa ne nsantam. Wow,
Eniti ebu nipa adwente ase so. Ena nyame di bia ma wo nipa. Enu ti na nyame pese ne nya yokofa efiri se. Enu ne ma yete ase. Ene ma yenya nkwa. Enti Nyankopon eba relationship oni nipa dia onfa ni agokra. Okay. Nyame sha papa. Maka bebre. Eya warisem dwumadi su na wani kuso a wo hwe. Se me kasa warisem a na waje me so ma odo enso. Eba to so wo question bia obetimi di aba na madam wa ha na counselors wa ha no ombe yi ano e de amount. Yebeko your second relationship no so as a relationship with friends. Say ayogofa e da ye ne enamfo entem. Papa betire ye mu kakra. In fact, enamfo e da enuanom ntem e yade ana sombu yi pa. Okay. If you say dodo na kasa esi wonyiye enam ayogofa nti. Ena enema bebre nso atochew e wo bebre ho enam ayogofa nti. Ne kasa enamfo a eye obi a woni no anya kutahudie onye obusuani. Nemum enam se mo adwen ba akubi anase mo botai ba akubi nti ene demo eba animu anase demo ba behia mu enti ayankofa eda woni pantam no saa ne ma we ana ta yese ede nam gidie so obuo so ene twi nipa bi eben ye fa ne se wo school na bi a wo pe me fa ne se TV pa afenu akohie obi so a oro so pe TV pa Okay. Etubu wan se de bi amboko TV room no na so masim wo ho Umu ne ba na afọ ma hya se de ben edi nkomo TV hwe no atwuma bom se enamfo ebi nso mbese wo pese wo project bi omu so obi so wo sani so ade hunu na sa project na mbese mo ye no etwitwum mi ne de ben ebom na mo fa yonko enti ayonko fa de nyame anukuri enso hu nya pa yi enye obusuani no de na nso so odo ene obu ene tima wo manipa no e konkan pa I don't know ayonkofa if I say opportunity I know you so ayonkofa but brofun no we say friendship I dey there if I say no your friendship aha so obi an no wo ani so di hunu ba ko ana mo the same interest and something like that I know any we can say ayonkofa e da enipa bi entem. Okay, let us papa na just say obi wo ani so adi hunu say na kan na say me nso mi wo bia yetimi ka bom. Yes Na ye pese ye no etumpon. Okay. Madam, I just want to kakra ka ho. Me no ba me da se. Se ka se friendship a. Yeah, se de me no ba ma se mu na. Ayonkofa, onse adamfo. Ba e wa adamfo ni wa adamfo. Okay. Adamfo ni nipa bebre ko sen mu. Adamfo ma enam so nipa bebre so ayi. Okay. Ye ka adamfo a adamfo ne se woni obi woni ne konna krana aso ne konna krana enipa no chese mo ye bibia oni mo bibia Okay. sa nipa na do beko Kristo mu so yo adamfo a wo do beko Kristo mu ene yo adamfo a wo do beko wiase mu na memi momo de ka me prefer say ye hu Yesu Kristo ma yo do be ko Kristo mo mo Okay. eli so do ko Kristo ma o ma hu niam bebre adamfo a wo be ka waso masem a kire no ye wa adamfo a wo be ka niam bebre a kire na wo be wie no na wo sa de osu eni atetie ne kufi se wo ho ye wa adamfo a wo be ka niam bebre a kire no o be ka me o down obeka so minia ade we na wo se wukomo no me ha ho enam Yesu Kristo nti bibia be wie toti so ene ya wa dan fon so a wo beka wa asem wa kire no no ono kwan so bekeka mu niema bebre a unyu no na asade haw abroad se de ye ka no nti adam fon no ye wo mu papa ene ye wo mu bone na me de me nam Yesu Kristo tumi ni na ho odi ni mobu etu obi biara fo se yenhwe adamfo a yefa enya adamfo bia keke obi a with different background obi a wo said yesi etete no na sa wo hwe adamfo a hwe adamfo a wo do be si baby enhwe adamfo a wo do be ko se yi ye ka se
friendship a adamfo na ba ye papa na ye wo bone ti say ye kɔ ye nimu no na ye behu say ye be kan fa papa ho ana say ye be kan fa bone ho a me da say Miss Medas madam ena nka me ne wo dia ye nya ndru say ye behu say papa na abone no ka me ne wo dia nka me fa damfo papa no say be ya wo betimi de wakɔ Kristo ho ye nyina aware a ye ka ho asɛm yi aware bebre ama nipa enya mesom etosini na so se nyame wo ma enya de a aware no ebetosini enti ebra ekɔ nyina no ebehu se aware na wo se ye de ye ma nyame eba de aware mu na aware no eye kama eye krabehe eno nti ye beko the next type ni so a relationship with family no see papa one of us has a few so that's really about me that's it. In fact the many about kind and person they get to be come okay papa yes sorry I see a pen for papa then so ya kasi e de ho no ye nya for papa so papa mami what do you want adam for papa wo ho a wo de no ho nya adam for papa da onu a be twitwa ne yonko na ntini onu a be kaseti no yonko onu a de titimu ba edipa bu wo nya adam papa papa mi ntwa no na chese enye se onya adam for enye se onu na empe ne ho asem na adam for no ana se obi na odwitwa ne nanti sanity ana se obi okwa na wo twe ne san sanity okay enti ansa na obenya adam papa na twa se wo so so ye ho se adam for papa so ye papa na wo so benya de bai papa amen but so dey say family relationship okay and I say ayonko fe da busuan tema in fact eno the basic relationship okay and sana obi a ba wiase no ayonko fe di kanya eya busuan de okay upo wumpo ene ye wutum wonka se wonka se me para me pom da bi okay eno de woni tie na ma me no papa wo so hu aha nche ne ayonko fe bi a ene de any choice okay e bi so ya de aware and aware so betumi aba okay they say me wo hoyi sei ma ware okay me yire ebusuafo aba me busuafo okay so aha nti aware no de ayokofa bi abeto me ne oba na busuafo entam ebesum ebetum so aye adoption say bia obu o ha oni papa ne maame na obi akofa ne se me pese me fa se me ba okay no de no abeta ne nchen okay eno so nipa na beka abusua ne ho eno na ye support ne ma ye ho ne bebrebe ni mu enye choice won ka se me pa na me ko sa ade we mu na de ehu ne se sa relationship we point be fa so be ye no no enye nsunsu so oni pa no so e won na ayonkofo ne afoforo benya so okay eni se obinya abusua de no se ankoyi a e de negative effect e won na ayonkofa mu o ne e ma se na don fofam okay ankoyi a ono ni nyankopon tem kora no so problem fi ba ho enti sa relationship we die ade atwase ade ani hwe ne yi pa sa family relationship no say one anyone any choice eno abetum na kwa ne ba ye no kwa be na etete no say na papa si tete no say na mama si tete no obo no ma tiatia nko a eto obegyina bo to tiatia ne yire say no e de share na se etimi ni aba ye ka say family relationship and ye ayonko fa eda eni busua bi entam say ye aware mu say ye adoption say ye wutum mu e fe ni moja so bi moja pa na yes or no na nye choice so ti so mi aba nya na ko select no wo ha na de ne bre hallelujah enti na de wo mu no mi aba papa nya mi nshao ne papa kan na meka kakra e de aka ho se abusua no maami bi ne okunu e na e wo ho na papa no so ade bia obu ne yere no ti ama omo baba oni ne yere no osuo so obeware se onim se de we a na opapa eye o maame no ono so no ye be ne saa ti na che se ye wo fi a abusua ayonkofa no enti se ye ma ne ye negative se de madam kan se enti se ye ma ye mfa Kristo ayonkofa no emewura abusua ayonkofa me da se enti madam me ba me da se me ka kakra okay se me ba na kan ni nyina e ka se family relationship so the me ya be ma no e chire mo no okay abusua ayonkofa ya da abusua ntem akra me so me kan say da ne da ya ka say charity begins at home sisi ye hwe suban ene ntete na efufie
So be bodama or bodam fufi and son of the sea appointing. Okay. You have to say me phone. Obaka cotton phone, let me be any so. It's the open and I'll bet you a bosom. So open gospel. Open gospel. And I say open, keep life. Open. To say a busiano. The open say, and Qualine and Maye. Emma, what the better to learn. Okay. And it's a one in Qualan with you. The Subaya old dan a deep, it will feel honor. Sarana and Qualani on bed, or mobile friend. It's in my said, Mamma and Papa, it's a honor. Ne da and to a quack as a chuchi me tell me once here. When say, oh, impacted be the Asham Qualani. And I will be trapped. It was a beer and you on my way to your body and what I could to Banchega, baby. It's the idea I will practice with you. When he said, Ubenya soon so later. But when you won't who she so it's the opposite I will ban and you know, and then I will best start to be free if you okay. So now say me papa nino okay. Now you share Kosirua okay. Evangelist Kosirua now oh yeah now they so chat said the rapture a basic I take you place now. Into your banner, a colony is so many and start to cry. And I also rather from a bonnet chairman, rather than say, about penny. A day in a colony who ya. One who say, BBC baby, a beba. A idea I did starting with you. So when him say, Mammy and Papa dear catch ready say, so we ya, Miss would have beba. Into your corner, wash that video, and I wash. So I don't find a bonnet channel. So him say we ya, when him say we ya, papa. It's a dear beer, yeah, I was sitting away mono. Yenya Christo money that's all. Now you must say a dear beer, you pass a man in Mayano, and then I find to see a man. And yes, a colani benino, now I say. And me for a quenya race so that's you. You couldn't no money, yamma, no money enough for say. Young Kai, now you want to say, if we are sick, Sika, you better, okay. A Japade, you better, you better, okay. But I would say a colano, the one for so. Now, so why any Sika, why any Japadea? Now, so the Christo years with Chiracolana. One man I didn't say. If it's what you are, and in baby, I did. What one of my own who said, I deal with me, Koya, or on Prenna. And pet if you are senior. Okay. And I'm saying, Christo, you so what do want a man on, and I watch Rabofrano. I dear Biaran, a granny starting as a oh, yeah. Or who is I dear Yami is a Mima Christo, Dimmy Mukanya. Again, you know, baby, a protein, a mammy. If you say, yes, Roman, or my Hessica, food, the woman. Now say, be I, yes, or mamma, baby. Yes, sure, mamma. Obinum Obinum cocaine, I saw my brabona. And I'm saying, be a mammy and answer papa. One fat Nameshon and now Christo answered Abofrano. Danny Dano, a granny prepare Yasinema. Our poor Christo, yes, so. So, in a Bible can say, young church say a mano, dear woman for so na that young kwambo munyin or man yade, or man free home. Inti, me fa kwanya we so. Na yan sre nyame. Na omedi hene. Ewa ye mana problem ye busuamu na me se nyame nso nti oma ye ni mu nwa seka amen amen oma adum na wo mu no enye kese because said the program no ene na ye start enso adum na mo dia start no minim se ebe ya kra behwe amen ena am se aso dim se ene mu nya me mu ene nko a Mobasa the Sram in there. Amen. Ebu. Yamin Shamu. Adafo program Manikusa Mushe, our SM Jumadi. I wore a figure in my GH TV so. Semicasa our SM, no more Jimmy Soma or Donso. Papa, me back, I'm some William so. Sam's a mechana, my Jimmy So's a film room. And we watch it out for the breed. And see. Our Sam, Papa, and himself, I ya worry about yet. Amen.
ya worry be ye hwam Amen. ya worry be ma amanfo kwa do so mo be ware Amen. because who obi a worry kra na obo ha eno kon say wo so so kwa ware as we say program wenti amanfo aware no be ye de e be ye kra be hwe Amen. amanfo be brede omo e comment aba eye yes sister was so the Nikki I say mama more vim I really like your explanations David Sham Amen. and Esiama Ochi Solomon hey whether yeah papa so for Ochi was a good afternoon or chia so for your Johnson baby I will be a Johnson pa Nikki na biem I say keep it up sister ya so I'm tired then Nikki na biem hey I say my greetings to my host and all the crew of Efijasima GX-TV, most especially my one and only manager Odifo baby I will be a Nikki say Ochiao and Nana Kwesi also kudos to Osofo and Mama Yadamwase amount for share pa amount for any room Mia me baby or the Henrietta do for I say go mama one shout out to you and your crew nice program oh hating I mean sure baby I will be hey me papa can see every so pastor said baby I will be I mean sure I say keep the fire burning listening you live God bless you all amen papa God bless you too. God bless you too. And me wo me new baby wa ha or the say wa was a nice program so ever. Keep it up guys. More fire. I mean sham we bring. I mean sham. And then me man e boss sa. Hey me. E baba ko ono so wo. Tomorrow they shoot assembly. Just say my mother that oh yeah, if your mother that. If your mother that some form will say good but if you or the empire bought tire cheap or my vim I say papa yan kun kwa yanim I say nyame nhyiramo ene maduma pa moye I say just the program no ajum omonsem ajum omonsem na me erade me bread so abaso Obey Alexander. I say, correct for 3 points, my sister. That I say. We say, Mammy, more vim. Tim no ho. In our Madam S.R. Councillor Tower, she say, Vim na Emma. Ebeba, more vim. Vim na ebeba. I'm not for keeping. Edo comments no eba. Monko so am from na ebrasem. Ebe kenkan ni nyina ede amamo ebe kenkan ni nyina de amamo eno nti MC aka ye last baby a ho hia me no e ho ne de counselor ne madam cry nim say e ho ne de e hia me papa couples romantic eye aware mu eti Mama, experience, you know. Would you be remove a hammer? Auntie, ready, Papa. Let's start there, so. Okay, we are seeing you about Yamisha. You are also a chat for you and Yasha for Yamin Costa in Shamo. Amen. Na Yajubadino. Ne pompon so pa na se ni hini no sa romantic relationship and I say ni mo have sa klopi ne mo mayon ko fa pe mu odene papa in fact ododie oto asem papa enda edipa entem mama ya ka say romantic relationship na se di kan kai no boni be ka say physical and emotional attachment. Okay. So what think can ufri upemu wa dwene mu bibiam
na odi do obi sonko saa odo no enoso ndi nipa brintam na mum so atinka sonko bi a obi wo ema ne yonko kanka oba ene bema okay the nti stress oba ne bema ne se ye yagidifo enti ye beka se atinka kese pa eda oba ene bema bi entam okay na eye ayonkofa eno no enipa omo ben okay ena niam bi ambe ro saa ayonkofa ni mu no muntumi nya no abusua de anim oh samo sanetie ena bu a betuma wo saa romantic we mu a utumi nya no eye adamfo de mu papa mpache wo romantic ne kra no eye de ya yo romantic no eye atinka bi a ano odin a etumi de sebe nsusomu ba okay etumi de fifiano eba okay ena sebe yo ana se payinfo manimu a etumi de empaso agoro so tumi de ben eba okay eno ne man ye fancy we romantic romance se wo nsuso bi mu okwan so ko bi so eye se bia wo maami aso won sa na papa aso won sa eye sa ne ye ne mu uso bi mu atinka obenya atinka so ko bi a o papa so ne mu asa atinka no wonya so aha enti eye relationship ene me a wo ye wa ha no utumi nya wo adamfo die mu utumi anya no abusua die mu na sa relationship we ene ama na wi sinema bebrebe etu mpo ne bi so e de ben say na ade esu ntimi se yakoba ye be kan se bebrebe okay amen amen mama pause kakra na ose eye atinka emu oden atinka papa nenye na chese papa awari fon kwa na timi nya sa atinka na na in fact ansa na be ware no otumi nya sa atinka na ansa okay if say na sa atinka na so na bo am otumi ware papa me pa cho se mete wase a na se nipa no so se esusomu de sa na unware de na obi be so mu no ni asem no so mu you fa Yakobon ye ne se nka wo ware a e ma ware ehwam okay e ma ware ye de okay e momu no ye ne ye twe saa ni nyina e di kan ye ho dwuma ansa e te ba ware na bibia ni ho bi me ko hwe so okay enti romantic relationship ni de e sha ase ansa na de aware na de ben aba fi se wu obi a atinkan bi a ano ode onyama nipa no kaza ya mesinya atinkan we de e twa se me putwe be nipa no na me tumi no e ba abusia so aha enti ene ba ne no o de se beduru ho yes yes okay no just ensem wo ho ensem bebre wow papa say ensem wo ho enti me da we me da bia tv o crowd e wo say o twe ben o Facebook na o ko videos ma GTV na o ko share na o hwe me kwa o like na wa comment na wa share se bi kire wa dwen a emma enhye wo so say wo de beba because me wo enamfo me wo counselors me wo teachers oh everybody me wa akuku down eta machi a wo be yi ano e de amaye mama papa say e di so mu ba I want to hear me pa kada me ase oba kanini na as a romantic relationship ododi ayonkofa me fan say ye Kristo mu ayonkofa ide da oba ne bema entem okay na ekwan beso na ye befa ye be tresa ikita hon okay bebre edi echire beba okay na romantic ye ka say romantica ododi okay na anye se ofiti ya nso na udi saa odomo okay ase ye se nhwema na twetwe enyom edeba iti ansa na oba ne bema bi benya san kita ho no anase omo be hia ewo mpamu no na saa enkita ho die no so mu ne saa amiamia no akoso ansa na oba ne bema no e fa se omo be hia ewo be have sex
Okay. Tie no so bebre e wo akira e beba e da ase. Nanka me wo question bi ma madam na so do ka se bebre di akire ba no. Asa me busa ni sese ya. Asa me pre me hododo. Papa se me ka se ha de ehia me ba o. Papa me ka kire o. Se ha de ehia me. Asa de o de anya hwe. Amafo so sa de o comment ni bi abanti. Me jampina makwa akoridi. Yes, sister B or the Sewa. Or sister ya. I really love your outfit. Oh. What are dear Shami dear free? Mammy Sewa, Mammy Sewa, Mammy Sewa. I'm Sewa closet. So Pebia. The number here 0244 529901. So Pebia. Over friend number. Baby I will be or the bigger bro 0244 529901. Na say the me ho ayefe do ye mi ti so o boduma say trust in God or the Becky obey o style bia o pe bia enche na de djumadie e ba wiye enu nti ye de djumadie enche no ye de beba ewiye sister bi o say mama ya this is your first start na so show no my ade ayefe medamu nyina mo ase say mun kwan hye a mo hye ye counselor am for any age ho pa e da o ma se ami e hira wo mo na yenim say dwumadie so ebeboa wo mo na aboa ma bebre no ayonkofa no ayesonko fi say bebre wo hono mo a enam so wo munim ayonkofa ho nim de ntino ana bebre na ekọ say yimu yenim say nyame nam dwumadie so ebema ebusuafo a ehwe yen ene ebusuafo a etie enya asakiraye ewo masetinem etimi nya ba dwumadie ne de nyame anukroni nyame de be hyense be kosoa na aye kese pa na dodo na enya so elfa so nti ene yame ehwe relationship eyie pa because eye ade ehu hia etoto na sia ebe ha ye nyuni aba. Okay. But counselor obi o ha na ohia na oni wadi nkomo ye nwie ye na nso so obi okra na o sore fi machine ho and you say time is money nti wo de number e be tue no ba bi obi be hu no ai patcho me number ni 0244 85 72 nti afijase Benfica school nti obi a obebo ya punu bi anse beje ne so na de Yakobon nam ye so no so nim se nyame e be ma emuaye obi o wase be se bi ana se bi che na dwo betumi afre se Yakobon pemu a obenya anu ye fata that's it. Mesme that's obi de ne comment aba so for someone o se ma odo nso odo so be so ampa na ye bra obi Alexander o say I'm watching you live from Israel. Keep it good work. Also, our Israel too, and or share ye. Obi so in the comments about some thumb up, and yeah, Miss Mama will be. And Jody, yeah, we draw see or say good program. Pa, hey, my big sister be about so. Mama see Kone comfort prepare. My sister me dinner cheer when you were to be as baby we will be a chow ni asidani shira me dom bebre. I say well done oba, keep it up. I mean shira sister, I mean shira bebre. We just say keep on shining guys, keep on shining God. And mama say one powerful bracket 2. I say the best program ever. The best program ever. And him say nyame kan ho because Erade aware no eye no fe. Eye no do say nioma mieru na nyame ye. Aware ni ade ana edi kan. Ti aware de enti say ye toto na se kra. We say so for me can say romantic no. Obi say having a romantic encounter with your soulmate is the most divine thing ever to happen in one's relationship. Eti so for we cheche mu o ha ma mi o. Say having a romantic encounter
with your soulmate is the most divine thing ever to happen in one's relationship. Okay. In fact, the soulmate. Obi a mfa ne say yetemu ntemu enye yi. Okay. O se Bible me tia say na David and Jonathan. O se na omo esunsun aso muso na yaka bom. Na say o tentemu a enye yi. Okay. Nso ko hye obi a woni nya saa ayokofo mu otene no. Ka bom yetemu ntemu enye yi a. Ede pa. So Me come chiro. wow. So we do we just obi. I don't know. Okudare kwa no osa no. Oko kitchen kwa no osa no. Ene baby a. Okay. Oja no 2 minutes kwa na ha no. Okay. If we say atinka wo ma no ano wo ten. Nti so nya obi wo sa relation obi an no mo kra ya ti mo anya yi a. In fact, mo do na na efe. Okay. Ana ede. Okay. Ne mo die hu no so no say. Unu obi a. As na baba die hu no. Wo kan bi say e ma ne yede. Yede si chegu ma na. Ana ewo. Kese ema wa bi dwen kura so te. Okay. So eyi ewu bi afiri mu. Wow. Wo de bi abafia no ani agi. Okay. Wo ni pana na akoya se me hu de me nka. Ashi kire kura anya de sa. Okay. Oh. Ayese wo na we de me ya brante bi a o se wo e de se romantic yi so. Na anya anche no konya oba bi ya ko ware oba bi na ye de wo be si ho. No oba yi wo ho. Na ebusan se na e wo ni de na e kama. Mfa o ti wo ro da sa da mo ma so. O se wo o de se wo kura anya de sa. So ati ase. Enti mama said o sika ye no. In fact e divine. Okay. Enti de be say so go mpa se nyame say onyi wan kasa wo de nya den. Mama. The woman say e wo fiti ase. Okay. Yes, I want to buy. Who say Yankupon Bible say, what kind of Genesis 2 never now? What's Yankupon here was and it was a beman quatna. It was Oyi Beman Fimu Padia Bacon or the other day. When Yankupon Esha romantic and as you. Okay. And what they bought bar. Nana Yadam name what Tadia Yankufa Koba. Ada more by us, yeah. When you mean film, Finia, me don't penny. Sada kwa Nyakupa kantu nkada mangaza no bio. Sawa. Me kamechiro. Wow. Wo hu ye no, hu wo soi. Onya tenkam woni mu say yes. We no oba no. Enti ho na sa soulmate romantic we no. E sha se free e. Mama nti bi se ka se ka. Ade be chi. Sawa. Madam. So I say having a romantic encounter with your soulmate is the most divine thing ever to happen in one's relationship. There are so they have a chairman. If I say soulmates now, any panel be one and a click. Okay. So be muye BM. And I dear swa, efe. Never ma odo dino. I have colony say, okay. Any panel, odono. Wow. So, okay. at times, when you will be outdone, and that's all the name have an affair. Okay. So, but as I would do Nipana, Ufrimu, we are dearly free, Wakumamu. Okay. So, would the energies could be a day, and a show Wakuma own in a yes, sir. And as I won't do Nipana, and Nipano power bound channel. Now, what permanent say on your day, Uncle. The dear Nebema, Emma, a relationship, no, and a romantic relationship, no. I deep, I sweet. And yes, a bear my office, I know about now what to ask. Okay. Do. And you were emotional torment beer, a honey baby. So, if you say, one of partner, Antina, okay, a man in ya dear a bear. Now, pity without an apology. Now, about to say, or no, about the prayer, romance, and a romantic. Not dear, and try ye. Okay. Until when he say, so, Nipana menenitiano. Adiana mediano, or the Achamiana. And ye won't say, you do ye won't see dear. You want to say a bit, and say, a dear and from so by a day, a betcha. So, ye romantic no baby, a lasting near my baby. Okay. If you say,
bema bi ohonoma ana oba bi ohonoma obeba wo nchen no na bi a oba beto ahye wo so ene no aba be bibi keke ena ade no so de start from onset so ansa na oba na bema bi ene wo mo benya o mo nhia mudie no ese bibi ayeden akoso enkomo bi ana asa niema bebra ayeden akoso nyese wo fiti ya na watu ahye oba no se oyeden one na eba be ye bibi ana one na eba beda ese nkomo bi na nkita ho bi yeden ekoso ansa na wo be bibi ama yeden maye nyese wo fiti ya no watu ahye oba no se one na eba be ye bibi idase Madam Obi, I was a question was asking me for mom. Or say, please ask Madam, is romantic love seen for the first time? Me just to say, true. Okay. He say, on say you shed ye papa can na. Or say Adam. Ehu ipe en oka se we ye me dompe mu dompe we ye me honam nti moment a wo be hu nipa no wo be do no e click e connection okay so ho nti nipa ne se wo do no a enye bibi obi na be ka sure se eno a I think na e wo mu no e sorry okay so ho for the first time obi a wo do no enye se be ma no pombie na no na oba no pombie na no se opewa uhu na wote atinka bi wo mu se nipa we die aha iti de obisa na no correct okay that's it but you come back ka ka na so obisa bisa question wa na me fa the friend no come on okay or say please do love grows me bisa so do nyini ana yeah that's it. You woman say, who say your topic, your love okay. as topic. Okay. Now love mean romantic, no. So, romance in there. You love or do more, and I say romantic, no. Now, although any pa, if we say the more winning nipa, nya yonko farm or comobano, who say do city, who say they say I be at the opening on pen. It is so to me, it was me party away. Oh, yeah, if you say the anyway, na me pay. It's a one more to me, Tini Panasi a year. Okay. Or don't you near Bramunia Moho and Tiasiakasi? Into Odogi in yes, and say, Odo and yes, Futanaka Kaka, name a Yanka crack. Okay. Name the castle or a chasso baby. So it's a chasso baby, dear, and not after a muco see the other bay. Akahum. And it is over sha. If I will be only obiti, one fancy be a son of fiancé. Okay. Why we are sending them to see Domo Washasiano, who took Africa to me at the bay. A Cassia Canino. So, it's your daughter, mammy, a Unipa, my neighbors. And Nurse near Bois, or say Madame Frida near watching you live from Oti region. Wow, great Kwabnada, or say great Kwabnada for me. Madam, Obi said, please. Ask Madam how romance help to improve relationship. I say how? The quite best. Yes. And romantic. Ebuama odo. Okay. Mama can't mark and I'm your okay. A quite ebe faso. Na odo di. Abuama ayonkofa eda. One our partner in term and you say one who say so far as a mummy no matter one bone day, I just don't want a better to them. Okay. So upon the nipane ye upon ye may be or ye be they say on one or dear. Okay. So Anna be a wakumu when you say what the bonnet betche one. So who say or ye nipa obey me from at any time when you say I did be obey piano. The nipa no phone so be de ebeche okay and na one time bi na me tie papa bi o say ye ko relationship ma ana ye ko aware ma ye hu ni say wo be ma no hu ni say oba na wo kwa akofa no no
oye wo maame oye wo nua ba said ye wuntimi nyi unsan fa ma wo maame no woni se sa na oba na wo ne tie no unyi unsan fa mo no okay said ye wuntimi ndidi wo maame atem no woni se oba no so ye o maame wuntimi ndidi na tem enti sa na ma no so ye woni se emema na ye no wo mote no ye woni se o mo ye yem papa ye nua berima okay said ye wuntimi nka asama eya enfa nkyere wo papa ana wo nua berima no woni se sa berima no so ye ode oye wo papa oye wo nua berima ana ena niema bebre ekoso wa awarie mu enye easy ana ade ba ko a meka nso ni se enam se bible kasati adwaman mo no so eno nti moment a oba no ube wari say kim no woni se satanic kingdom no where you hu afiri mo okay nti eho no so na ono nso eba be bone pa if the bible kasati adwaman mo okay so osemunim se mo nipadua ne ye honkonkran sorry dan na wa wo be say no me asafo awurade me say no iti moment a wo be twu ho afiri sa adwama mo ne mu say kimu no na satan ne nani abere iti dan ne dan nyina wo de wotai ne niam abebre be ye dai ebeba iti wo nipa ne na say wo twu adwen dan ne dan nya twu adwen say Kristo Yesu so ho woni se be ma no ono ne onyankopon ono ne obibia ba emom do Kristo Yesu first and so no aba be do partner no na woni se oye nipa obetimi afom at any time na relationship nso so ye kuma said ye be ma ododie no ama ye relationship no ana yonkofa no ebenyini te said ye na meka no dani danya hu se nipa no onye perfect okay obetimi afom at any time okay na ade a wo pese nipa ne nyama na ma wani nso no ka kire no onso ye saa de na ye dai emma no na obi nso ono ma obeka se nipa asemesi me dem feelings wo me ha okay me feelings ehye me ha ba ma bi wo no ma obeka se okra wa ye de wasoro dodo oba bi nso ono ma obeka se onso okra wa ye de wasai dada na obefa ba so far as say ya ware ne die ma ye mfa bi biara ensie ye ho okay na ye hu se nipa na ye ne tie no no nko ne ye die ebi ni ba bia bio na ye nyi yakoma mu na ye nya ya obiara enfri ho no na me se no nso be ma dani dan nyina ye nkita ho no ebeye dedede ama ye mienu nyina medase ya me nhyira wo pa o se dani dan nyina ye nkita ho no ebeye dedede yes sister biso can God people I say can one have sex without romance papa what they are we say romance no ya limited to say bia amemi anko so but we can you can romance sex ni ade bibia afra okay romantic relationship no ni nyina afra na romance obetumi have sex without romance okay ye be ka bi nya be sha so ka so be ma no ba ya no say aha oya da ho na me nya de me nya na me ko obetumi aye na emu no atenka na oba ne benya no enwie no peye sense amemia no be de be ebebam okay so etififia no ne we no de obetumi have sex with that sanyoma no okay na emu no sanyoma no so ba e ma se de oba no ne ho to no pa e ma be ma no so ho to okay ne mu ade mbese hye no so ne se aware mu asem na ye kan onyankopon bo romance na ma aware me me hye sa de nso pa okay enti fi se eboa ma relationship enyin okay so ati ase se ne me nua ba yi ano no romance no eboa ma aware gina e ma aware etintim okay if se ne nam so mo nyina ba ba ako so hu ha enti me sere mo romance no onyame ehye e de ma aware okay so hu ha nemu no you can have sex without romance say romance in fancy mia and if you know what you know about shim abraham mon so mu ana say mon yesa ni manoma na twetwenwum no e de ba obi so the question what is sister please do love ends say obi bi say odo na nyini no obi so say odo no egu odo tucha ana odo gu ya mama lukwasem ne say minim say dia ibeduru ho okay you can love her you will kinds of love
Okay. You say wa agape ni erotic ni sanyo manyoma. Agape love in. Okay. If you say odo nipa no enye say bia ne bibi nti. And you will be 50 say infatuation. Say bia wonya akono bi e dia ma obi. E pipi na na fa de ne friends odo. But enye odo. Enti ye ka odo kan dia me nua ba odo kan engu. Odo kan enfo say nipa no de waye mpo asase so oye den. Sa tinkan ne tema na wo ma no. E be san twa ba. Enti odo de eto odo papa eto entwa. Okay. In fact, you can't so odo kura eto entwa. Nemu no ye de nemu bia gina say odo. Enye odo. So and na mpempe eto eta etwa. Ye man so obi hu bia me nua ba we de ni nsan wu. Okay. E bi obi hu say de wa show space ni ade chese. Because the baby was one teacher kura o pe kura twa jo number. We are no ofre so it is who space ni won I dey fair. It was our baby me nya no a. Who say that baby space na to ho no. Na ate nani so. Na yes na nye odo kan na emum eye ate. Aha sa infatuation. Sa de no nyama. Na nim se mere pa mu no so ye be hwe sa ne ma ne nyina. That's me ni haba. Eso be that's papa. Mama ka kala ka wana. Kakra me de ka wana se odo ehun asem na ye ka no. Enye easy kra. Okay. Said ye be ye na odo ana ye ntiase ana ye relationship no ebenya enyina so papa no dani de enyina no yema ye ni enko Kristo bebre na yema ye partners na ye no omotie no said ye betimi a build a strong relationship no so na yema Kristo Yesu aba be die hu se ye be ma Kristo Yesu ebe ba be nyamu enidaso Okay. One ebe ba be ye fapem Okay. na menim se Kristo nso be ye fapem ewo sa ayonkofa na dani den nyina sa we ya ese ni nyina etu obetwa na ye hu ni se odo na ye ka ho asem no a whole lot se wa nyini ewo mu a ebe kwa akoduru mpempenso bi a obe wa adwen se bi a be ma na oware wa na oba na oware no oni anidie enye den emfa ma nti dani den nyina se de mi sika no ye ma Kristo mu ayonkofa no entina enya fapem ewo ye relationship bia ye kom se de be ye na aye fefefe na abanyam nso e de amaye medase Miss Medasi, madam. And Chennai, the program, no, every year. Yes, in your comments, Kakrawa, ha, may reading, and no, papa, any mama, me reading comments, and I'm so more prepare my last message. Yadibama at the 4. Now, you get 3 and 4. Yes, sister, Margaret Sewa, or say, God bless you, counselor and Madam Frida. I'm really blessed and very educated. Yamin Shramu was see a dear our net program iso. Yamin Shramu, Madam Ne Counselor. And Nelson your boss say David wife is in fact educating us. So for my madam, you see not just of my let the madam anyas of mammy. I'm say plus on so if you come also. I'm say grandpa be about so this grandpa the romance for who ben. Yeah, grandpa the only at in Ghana. And our grandpa who you do baby at in Ghana Tequana. How do you I say we crown I got the okay. Papa. You say, you ain't a queen of coupon fast to boy, you need Pediano. Oh, your babu now ba. The Mawunya sa, I think a more tinkano, and I know it. The moon no na a so 80. It is a sotia. Na ama, what think a semono about form. And so, Doc, I can't call the over to the alcohol. The moon say, Cowbabroom remove by a hand, Diana, a mimicry so a ticker. Yes, Papa, the last
where's the back home prep no mate we the lecture my head mistress actually Aisha Yente Chwabuachi. Wow. Madam Yamin Shaupa and brother Nelson. Friend, my friend, are you from? Okay, no worry, Anche. Oh, worry, Ache. Oh, and I mean, maybe a bema pa. Okay. Madam Yonko Pa, no, Tamonte. Ayo, I'm coming to you. Matias, yeah. When you do it, because the questions are there, Bana. So the only counselor, Madam. Say something are you from? Wow, or any packet. And our grandpa so you need to or your branch pa, no so near friend grandpa. Oh, Samu. It's grandpa will be a chair. And your chair a witness chapel for now. Mama, them did chat on say, relationship, I idea here. Okay. Now, Messer say, Mumini can say, your name coupon, I uncle farm, Imuji. If say Lumuna, the Akanina, it be free Abba. Okay. Inti emra ye sua de ne ye ko pese romantic ade no me ni na ho ye ni yakopon tem enwo na fi de twa to kra ne se mesrewo romance ni sa we ni de nyame de ma ware ye. Okay. Inti mo amo ye no amo ware ye ne ye besre mo. Okay. Mo me sha se tu enwo fo. Amen. Amen. Madam. Last rest. Sister. Me fa okonya we so achia Mr. Yeboana. Okay. And Madam for the Joyce Yeboana. Also, Medanasi, or Shay. The person I had dreamed the radiasi, the beauty dear Barbie dream. But after I meet me, I can say a quite person. And I, best set your young Kufano, a mukina. Okay. I can say, Danny Daniel, and say a year. Now, your bomb pie. And I, dear Tosum, you know, so we have to strengthen our relationship with God. Said ye befa ya yonko fano ye ne erade de ne be shemukina na de tosum yenu so ni say obedo erade first. Okay. And san what o partner no de tosum yen san so ni say dani de nyina ye bebo mpaye ama ye ho na ye be read the Bible continuously na ye kwa asori nso na ye be practice say ye be do ye ho na ye be do erade more. If it's on there on disappointed, but nipa bet me disappointed. Who don't want to nipa so? Bible say, no man can do then a hot so nipa so. But in himself, here they want to as a paradise. No matter what the situation or the problem may be, Nina a structure be board in so be near be but see, they want to as a paradise. Meaning, so, oh, my enemy once and I young fact. Ewo enipa eni nipa ntemo so ono asafa rade babo aye na ya shemukina. Amen. Papa mama nyame nhira mo bebre ene mama program no ayekra bebe program na mafo ni age ho ene ya first start enso hwe enkranhye commenter eba acha se nyame afam so akasa se de papa ne mama kan say relationship no ye ni kan ma nyame ayankofa no and ned esunu ned we mu enu nti ye nyina no ye hu se ayankofa bia madam so wan chia ne papa nenso me ka se wi a na me na chia ne papa ne papa nko me ne kra won tokwa ni pa so nku bi won sa ko chia no wan chia no ne madam won tokwa pa enu nti se da na me kan no yamma nyame ayankofa no enedi ewo ba bibia ye beko bia se ye wa adwumam ya wariem ye fie bro no ye te so o se yamma nyame su ededi ewo ho ti mimi nda wei ene mimi nda bia same time obehia me maame ya afrema eni ma bedwafo na ya bobo aware ho enim se sa program we aba se be ma aware ayede enu nti na afigas Magic TV yakofa program on waso we say aba na madam Frida so wan chia ni pasonko enti me ma na chia wo mo enye ba akomi si wo mo madam chia wo mo me fa for the first is uncle inch ti me fa akwanya we so e de chia my husband David Ampem Dako and I'm a spiritual father Reverend Saint Owusu Mensa na Madam Winifred nyame nhira mu nyina
nyame nhyira mo mechia obi biara amen amen na o ma siesie me ho e ma me ho e ye fe o hwe mata de hye me sorry gina ho a enye bete kra eye mami se wa closet oye delivery baby a wo bia ano or the bed bro the number is 0244529901 mami se wa closet baby bia wo bia no me chia wo bebre so ama me ho ayefe nipa oye miti enso so ye Becky Stone baby a wo bia no ka cho se nyame nhyira o nyame nya o kese ni stone ni dinde trust in God owo goduma se oye tire pa owo goduma se na mabuafo a ebua me meka se me crew members o me se wa managers na me show baby o munya backstage o munyina ho omo na hye me nkran wishes na na kwa me ba ko pe me kwa ni abemma really me photographer really let me da for mo a picture what me green na me editor ba ko pe odifo de bia no me kontokwa me manager ba ko pe odifo na me sa chia so for mo akon one we yire ba bia wo bia nkran hye amode hye me so for set papa na me shout bebre na me shout so for Kennedy so baby a wo bia no me chia na me shout ene mu nkran hye me chia mabusuafo me maame atpole na baby a wo bia nkran hye ene dia bedru sa be Mr. Pepra bebre from of our brother of our sire brother da na me shout bebre mabusuafo nyina me na fufo madwuma efo obi bia o ta me chi bia me do obi bia se the same time next week. Bye bye.